Sekali sana sampun-sampun mumagi sedurung yang ditiang nyamere ide dangir sederoning interaktif ini klien jadi kawitin ditiang dumun antur ring studio jagi makriang pupuh Semarang pinako pemuacian Bapak Iwayan Wahyu Diantara halo pinako penegas ngane Bapak Igede Arum inggih dalam atur urus Ratu Idedane para pemiarsa TVRI Bali. Sane mangkir jaga atur ningayan didiang. Yening punika rawuh penelasing yuga sane kebawas kali yugane. Manut ari sejeroning kecaping sastra pemekas punika kekawin niti sastrane kebawosa sang sane mawasto Danes Waryo utawi sang sane sugih ing arta brana punika nenten-wenten sane presidenan
kayugane punika wonten taler sane nenten keliwat, sane nenten keremoyan kawentenannya. Kue Wacakan sangsane nenten kerengoyang punika mekadenyane kapertama sangsane meduwe ebeking geguna sangsane teguh purusa utawi prawira sadu sapunika taler sane nenten kerengoyang malih inggih punika sangsane luwihing budi sang sadu budi miwah punika sang meraga pranyat taler nenten kerengoyang maka Kocapan punika maka sami raris keramone padha ngandhap kasur punika kawentenan Iya sering ngandhap kasur keramone sami pada sekinut seiring majeng ring sang Daneswara utawi sang Sugih Arja. Ridekante yuga kali dateng sami mengajak risang Daneswara sang Sura Widanda Pandita sami mengajak benten biakti becik biakti patut nika boyo jadi raga pinaka banyak tadi rasa ide sang raga sedikit sang raga wikan sami mengajak sang Daneswara halang ngatel ini kami asa sedurung dikiang lantur kami mangkin dikiang sana kandumun malih debot lanturang malih disampuni saning lintang dikiang sana